TAMPAKKI TONGANBA MAPHAM SINGDA THIBA HUMBAGI THABAK CHATTHADUNA LONA THINKHRABA LALHOULLUP Singgi Cadre Manga Phare Security Force ke team amana Wangzing Bazar dagi Lona Thingkhraba Lalhoullup RPF PLA gi Maisnam Malimnganba Maidei alias Thangkhanba alias Nautomba Chei Kuntaret Suraba Cadre ama Fawangam Kray Mye adu Kumbi Police Station na konba Lengobi Maya Lekai ni Hari Mark Senkai Tumkai Sathabada Chenabada Natana Thawal Amadi Visnupur District ge Lalhoullup asida Yawning bus Singbu Yawan Bada Chenabani Hari Atopa Operation Amadasu Lona Thingkhraba Lalhoullup KCP Tavanganbagi Tinguzam Ramesh Singh alias Alex alias Pinky Chai Kuntramathoi Suraba Cadre Amasu Tronglawi Bazardagi Fabangam Ki Hari Myoy Asisu Senkai Tumkai Sathabada Chenabani Hari Lona Thingkhraba Lalhoullup KCP Apunbagi Kumukjam Abosana Singh Koba Cadre Amasu Kongpal Chingangbam Lekai dagi Fabangam Kray Lunina Thawal Dam Police Station na konba Laikong dagi Lona Thingkhraba Lalhoullup KYKL gi Cadre ani amasu Fabangam Kray Cadre ani di itham amang Lekai dagi Sagol Sem Lalit Maidei Jain Kuntra Taruk amadi Ahong Sangbam Tomba Singh itham wang Lekai dagi ni Hari